오늘 말씀은 에스겔 18장 말씀입니다. өнөөдөр Эзекиэл библиэс уншия. Эзекиэл 18 дугаар бүлгээс уншия. 자, 읽겠습니다. 네. 어디까지 읽으세요? 찾을까요? Дараа нь эзний үг надад ирж Израилийн газрын тухай эцгүүд нь гашуунсан үзмийг эдэж харин хүүхдүүдийнх нь шүтэн охин хэмээх энэхүү зүгээр үгийг та нар уралдснараа юу хэлэхийг хүсдэг вэ? Би өөрийн эмэд буйгаараа та нар хөтлөө. Та нар үнэхээр энэ зүгээр үгийг Израильд дахин хэрэглэхгүй гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Харахтун бүх сүнс минийх юм. Эцгийн сүнс хүүгний сүнстэй адил минийх юм. Нүдлийг үрдлийг чийсгэлэн өгөх болно. 예, 오늘은 속담에 대한 이야기를 좀 나누려고 합니다. Би өнөөдөр та бүхэнтэй зөвлөсөн үгийн талаар зөвлөсөн үгээр хамтдаа ярилцах гэсэн юм аа. 이 몽골에도 이 속담이 있죠. Монголд ч зөвлөсөн үг байгаа зү. 그래, 오늘 그 목사님들한테 한번 여쭤봤어요. Би өнөөдөр нааш ирэхээс өмнө пасторудаас асуусан. 그 몽골에서 자주 쓰이는, 흔히 쓰이는 그런 속담 하나 좀 가르쳐 달라. 이런 Монголд 이런 도개맥 хэрэгэлдэг зөвлөсөн үгийг зааж өгөөрэй гэсэн. 그 중에 이제 한 가지가 뭐냐면 마음만 있으면 포크로도 국을 먹을 수 있다. Сэтгэл байвал сэрээгээр ч гэсэн нөгөө шүтлэнээс одоо ууж чадна гэсэн үг байна. 아, 그런 속담 아십니까? Тийм зөвлөсөн үг мэдхүү. 왜 웃으시죠? Яг энэ сэтгэл байвал сэрээгээр одоо шүтлэнээс ууж чадна. 아, 그런 말 안 씁니까? 누가 지어낸 것 같은데. 아, 그래요. 그러면 누가 거짓말하는 건데. 허투루하지 않습니까? 혹시 그러면 벽에도 귀가 있다 이런 속담 아십니까? 한 위에 гэсэн зөвлөсөн 아시네요. 그거 있어요. 자, 이런 속담을 들으면 아, 정말 그래 이렇게 이해가 잘 갑니다. эдгээр зөвлөсөн үгийг сонсоод энэ утгатай юм байна гэж бид нар ойлгож чадна. 물론 벽에 귀가 있는 건 아니죠. мэдээж хан ямар одоо чих байдаг юм биш. 그러나 그것이 무슨 의미인 줄은 여러분 잘 안단 말이에요. гэтэл тэр зөвлөсөн өгөөд яг ямар утга санаа илэрхэж байгаа бид нар ойлгодог. 이 그런 말이 한국에도 있어요. Солонгост ч юм уу одоо ийм зөвлөсөн үг байна. 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다. Одоо өдрөө хэлсэн үг нь шувуу сонсоод шөнө хэлсэн үг нь хулгай сонсон. 이런 속담이 있는데 ийм зөвлөсөн үг байна. 그것은 이제 말을 조심해라 그런 뜻이에요. Тэр одоо тэл амаа сайн бодоод хэлээрэй гэсэн утгатай байна. 그게 속담이죠. Энэ зөвлөсөн үг байна. 근데 오늘 여러분 이 성경이 나오는 속담이 있는데 비밀 дотор ч гэсэн зөвлөсөн үг байна. 거기에는 이제 아비가 신포도를 먹었다는 거죠. 아버지가 신포도를 먹은 거예요. 아은 нөгөө эсгсэн дарсыг усан үзмийг уусан гинэ. Идсэн гинэ. 근데 그 아들의 이빨이 신 거예요. тэгсэн чинь тэр хүүхдийн шүдэн могсон. 자, 오늘 성경 이야기가 그 얘기예요. Одоо эн чинь 비밀ээр гарч зөвлөсөн үг байна. 자, 아버지가 신 포도를 이렇게 먹었는데 자, эцгүүд нь гашуун усан үзмийг идж уусан байтал 그 포도를 안 먹은 아들의 이빨이 신 거예요. харин эсрэгээр хүүхдүүд нь тэр гашуун усан үзмийг идэв байхгүй. 자, 여러분이 그런 이야기를 들으면 тэр хүүхдийн шүдэн могсон. За, иймэрхүү зөвлөсөн үгийг сонсоход 잘 되고 있는 거예요? 네. 자, 그럼 이런 속담이 이스라엘 나라에 있었단 말이에요. 자, 이스라엘이 зөвлөсөн үг байж. 자, 그러면 이 속담이 말이 되는 이야기일까요? 안 되는 이야기? 자, 이런 이 зөвлөсөн үг은 байж боломгүй зүйлөө байж болохоор зүйлөө. 이 속담을 들으면 아니 아버지가 신포도를 먹었으면 아버지가 이빨이 셔야 되는데 아들이 이빨이 시다 말이 안 되는데 그래. 자, 이런 아은 эцэг юм чи аавын шүдэн мохох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл хүүхдүүд нь идээгүй байхад хүүхдийн шүдэн мохсон гэдэг чинь ойлгомжтой байдаг. 그런데 이상하게도요. 그래서 선행 산악들 이스라엘 나라에는 이 속담이 오래도록 이렇게 전해 내려왔습니다. 자, энэ зөвлөсөн үг болохоор Израиль маш олон жил уламжлагдсан.
말이 안 되는 이야기인데도 말 돼? 맞지? 이렇게 이제 이해를 했단 말이에요. Анх сонсоход үнэхээр байж боломгүй юм шиг санагдаж бодлооч олон жил ийм одоо зөвөрцөө ирсэн одоо уламжлагдаж ирсэн. 그래서 하나님이 뭐라 하시냐면 내가 내 이스라엘 나라에서 다시는 이 속담을 쓰지 못하게 되리라. Тэгсэн чинь Бурхан би Израиль суудаар дахин ч ийм зөвөрцөө үгийг хэрэглүүлэхгүй гэсэн. 하나님은 그 속담을 너무너무 싫어하신 거예요. Бурхан ийм зөвөрцөө үг сонсохоос дургуутдаг байсан. 하나님의 뜻과 전혀 정반대의 이야기죠. Энэ чинь Бурханы сэтгэлдээ огт хамаагүй одоо эсрэг байсан. 이 속담은 사실은 참말이 아니고 거짓말이었습니다. За энэ зөвөрцөө үг болохоор эцэстээ хөдөлж ерөн хөдөл болж хувирсан байна. 말도 안 되는 새빨간 거짓말이죠. Энэ ерөн хөдлөө бас. 어떻게 아버지가 신포도를 먹었는데 아들이기가 싫겠습니까? Эцгүүд гашуун ус үзмээ эдсэн байхад яхаараа тэр хүүхдээ шууд мохох хэрэгтэй байна. 그래서 하나님은 맹세하시면서 다시는 이 속담을 이스라엘 백성에게 쓰지 못하게 되리라. Тэгээд Бурхан би өөрийн амьд боёор тангадлаа та нар үнэхээр энэ зөвөрцөн үгийг Израильд дахин хэрэглэхгүй болгоно гэсэн. 제가 여러분이 여기 참 많이 오셨는데요. 오늘 маш олон хүмүүс энд ирсэн байна. 여러분이 어떤 존재인 것을 좀 이야기하고 싶습니다. өнөөдөр би та бүхний одоо амьдралын учир утгын талаар зааж өгье. 여러분은 과연 어떤 사람일까요? Та нар ерөн ямар одоо хүн бэ? 혹시 여러분은 대통령이 되고 싶은 마음 없어요? 여러분 та бүхэн дундаас ерөнхийлөгч болмоор байсан хүн байна уу? 아니면 뭐 장관이 되고 싶은 마음 없어요? Эсвэл сайд болмоор байгаа хүсэлтэй хүн байна уу? 혹시 대통령 되고 싶은 사람 손 들어보세요. Та бүхэн дундаас ерөнхийлөгч болохыг хүсэж байгаа хүн байна уу? Гараа өргөөрэй. 야, 이 꿈이 작네요. Та нар мөрөдөл маш жижигхэн байна. Жижигхэн мөрөдөлтэй хүмүүс байна. 네, 저는 초등학교 때 꿈이 대통령이 되는 거였어요. 나의 баг багтаа ерөнхийлөгч болохыг мөрөөдөж байсан. 근데 조금 지나 보니까 꿈이 이게 현실적이지 않더라고요. цаг хугацаа өнгөрсөний дараа энэ яг байж болохоор мөрөөдөл биш байна гэж бодсон. 그래서 중학교 때는 꿈을 바꿨습니다. Тэгээд би мөрөөдлөө солисон. 이제 의사가 돼야 되겠다. Би эмч бодлоо. 근데 또 공부하다 보니까 그것도 안 되는 거예요. харин бас хичээгээд оролдоод үзсэн ч бас болохгүй байсан. 고등학교 때는 또 꿈을 바꿨습니다. Тэгээд ахлах ангид ороод мөрөөдлөө өөрчилсөн. 그래서 좋은 그 엘리트 회사에 들어가야 돼. Тэгээд нэг одоо нэр хүндтэй компанид орё доо гэж бодсон. 대학교 들어가서 꿈을 또 바꿨어요. харин сургуульд ороод дахиад өөрчилсөн. 그냥 아무 직장이나 다녔으면 좋겠다. ямар ч хамаагүй ажилдаа ороод ажиллах юмсан гэж бодсон. 꿈이 점점 작아졌어요. мөрөөдөл маань удлаа ингэж жижигдээд байсан. 그러다가 제가 이렇게 하나님을 만나게 됐어요. тэгж байгаа би бурхантай таарсан. 근데 하나님을 만나니까 бурхантай уулзсан чинь 그동안 꾸었던 모든 꿈들이 마음에서 다 버려지는 거예요. тэр өдөр хүртэл мөрөөдж исэн мөрөөдлүүд маань одоо хөсөр хайхад хүрсэн. 왜냐? яа тэгээд 더 이상 내가 꿈을 꾸고 싶지 않았습니다. дахиж одоо ийм юм бодлоо, тийм юм бодлоо гэсэн одоо мөрөөдөхө болсон. 내가 세상에서 꾸었던 꿈은 꿈이 아니었어요. ерөн миний одоо энэ хорвоо ертөнцид байгаа мөрөөдлүүд миний жинхэнэ мөрөөдөл биш байсан. 저는 누구냐면 би ерөн ямар хүн байсан бэ гэвэл 하나님의 아들이 됐거든요. би бол бурхны хүү болсон. 이제 하늘나라의 주인이 됐단 말입니다. тэр бурхны хаанчлалын эзэн болсон. 지금은 이 자리에 있지만 тэдгээр миний махан би одоо энэ газар дээр байгаа хэдий ч 조금 후면 удахгүй тоо удахгүй 전 더 이상 이 나라에 있지 않습니다. би энэ газар дээр одоо байхгүй. 하나님의 나라에 당당하게 하나님의 아들로 살아갈 겁니다. би бурхны хаанчлалаар маш зэрэгтэй нөр бардаа амьдрах болно. 여러분 그렇지 않습니까? та хүн ч гэсэн одоо надтай нэг санаатай байна уу? санаатай байна уу? 예, 그렇기 때문에 세상의 모든 꿈이 부질없었던 거예요. одоо тэгж авцсны дараа ерөн ертөнцид байгаа бүх зүйл надад дэмий 없이 санагдсан. 여러분에게도 여러분의 실제의 진짜의 모습을 좀 오늘 말씀드리겠습니다. өнөөдөр би та бүхнийхээ жинхэнэ төр төрхийг одоо зааж өгье гэнэ. 자, 여러분 혹시 죄를 이렇게 지어본 사람 흔들어 보세요. та нар дундаас гин нүрэл үлдчихсэн хүн байна уу? нөгөө нүрэлсэн хүн байвал гараа өргөөрэй гэнэ. 그렇습니까? нөгөө нүрэлчихсэн хүн байвал гараа өргөөрэй. 한 두 분은 죄를 안 지으셨다. за хоёр хүн гараа өргөөгүй байна. 예. 안 지으신 분이 딱 두 분 계시죠. за нүүр үлдээгүй хүн хоёр хүн байна. 자, 여러분
여러분이 죄를 지으면 어떤 마음을 가질까요? За нөгөө л үлдэхэд ямар сэтгэл төрөх вэ? Ямар сэтгэл төрдөг вэ? 죄를 지을 때 정말 기쁘죠? Нөгөө л үлдэхэд баяртай байгаа үстэй. 아니에요? Үгүй юу? 아, 저는 기쁘던데. Би бол баяртай байсан. 저는 죄를 지을 때는 정말 기쁘게 지었어요. Би нөгөө л үлдэхэд баяртайгаар нөгөө л үлддэг байсан. 근데 죄를 짓고 나면 харин 그때는 정말 편치 않더라고요. харин нөгөө л үлдсэний дараа сэтгэл тавгуудсан. 여러분, 지을 때는 기쁘기 때문에 죄를 짓는 거예요. За харин нөгөө л үлдэхэд баяртай юм шиг санагдсан учраас нөгөө л үлддэг. 죄를 지을 때 너무 괴롭고 고통스럽고 아프고 그러면 절대 안 짓습니다. 그래 нөгөө л үлдэхэд өвдөн, зовон, шаналлан гэдгийг мэдчихвэл нөгөө л үлдэх 제가 학창 시절에 우리 동네에 이제 그 과일 밭이 있었는데 сургууль сурч авах үед тэр жимсний талбай байсан. 이 복숭아 밭이 있었어요. Одоо тоор одоо тарьсан 그 талбай. 밭이 이제 좀 멀리 산에 있었는데 тэр уул дотор байсан байхгүй юу? 이게 이제 과일이 익었는지 안 익었는지 알 수가 없는 거예요. харин тэр тоор нь болсноо болоогүй би мэдэж чадахгүй байсан. 제가 망원경을 하나 샀어요. Тэгээ би дуран авсан. 그 망원경 사가지고 그 하늘을 쳐다보는 그 정체 망원경 있잖아요. бүр одоо тэнгэр одоо одыг харагддаг тийм дуран байдаг байхгүй юу? 우리 집에서 이제 이렇게 저 산에 이제 복숭아 밭들이 비치면은 Би гэрээс тэр тоорын талбайраа ингээд дурангаар харж ирсэн. 복숭아가 얼마나 익었는지 이제 그게 보이는 거예요. Тэр дурангаар одоо тэр жимсээ хэр одоо болсноо болоогүй мэдэж чадсан. 그게 이제 노래노래하고 이제 익어가면 이제 친구들을 이제 만나서 야 복숭아 익었다. Тэгээ тэр жимсэн одоо шарамтай бодлоод шарам бүтэй болсон бол болсон гэсэн үг гэж одоо найзуудыг дуудсан. 그리고 오늘 밤에 한번 따라가자. Өнөөдөр шөнө тэр талбайраа очио гэсэн. 그 복숭아를 따라갈 때는 부두술을 가지고 가요. 부두술, 소, 부두 닦는 소. Тэр жимсээ талбайраа орохоос өмнө нөгөө гудлаа орчтой одоо юм байгаа. тэрийг аваад очдог гэнэ. 예, 그걸로 가지고 이제 겉에 이 털을 다 이렇게 닦아내고. тэрүүгээр одоо тоорын одоо гадна талын одоо 그 харьсыг ингэ цэвэрлэлтэй гэнэ. 예, 그렇게 해서 이제 나무 밑에 그 먹을 그 맛이 너무 좋은 것 같아요. Тэгээд тэгэж ингэ хулгайг идсэн жимсэн маш амттай гэнэ. 여러분 막 먹을 때 막 얼마나 기쁜지 몰라요. тэрийг идэхдээ хичнээн их баярлсан гэж. 근데 먹고 나면 그때부터 막 같이 오기 시작. харин иддээ дуусны дараа сэтгэл зовж эхэлсэн. 야, 혹시 주인한테 들키면 어떡하지? 그래 талаа эцэндээ баригдчихвол яах вэ? 아, 잡히면 어떡하지? баригдвал яах вэ? 또 경찰이 근데 나를 잡으러 오면 어떡하지? 그래 잠깐 나를 барихтаа араас нь одоо хөөцөлтөөр яах вэ? 근데 지금까지 안 잡혔어요. өнөөдөр хүртэл би баригдаж байгаагүй. 예, 죄도 지능적으로 져야 돼요. За нөгөө л ч гэсэн маш ухаанлаа үлдэх гэсэн. 그럼 안 잡혀요. Тэгэх юм бол баригдахгүй байж чадна. 지금은 이제 가책이 별로 없는데 Одоо тэгж шаналлахгүй те. 그 당시는 죄를 짓고 나서 가책이 꼭 따라왔어요. харин яг нөгөө л үлдсэн үед тухайн үед бол маш их санаа зовж ирсэн. 그렇게 이제 죄를 많이 지다 보니까 제가 예수를 이제 하나님을 믿는다고 교회를 다녔단 말이에요. тэгж их үлддэг бас тэр нүглээс салмаар байсан учраас Иесус итгэж сүмд явсан. 이 죄를 좀 씻고 싶었어요. Энэ нүглийг бас угаамаар байсан. 그래가지고 교회 가면 늘 죄 용서해 달라고 많이 빌었는데 Тэгээ сүрэ явах бодлого би нүглийг уучлж өгөөрэй гэж залбирдаг байсан. 근데 제가 몇 년을 다녀보니까 харин би хэдэн жил сүмд яваад үзсэн. 죄 짓고 회개하고 죄 짓고 회개하고 Нүгэл үлдээ дараа нь гимшээ, нүгэл үлдсэний дараа гимшээд 내가 하나님이라도 절대 용서 안 해줄 것 같은 마음이 들더라고요. харин хичнээн хийж ийсэн ч гэсэн өөрөө бурхан байдлаа гэж бодоход бурхан намайг уучлахгүй юм шиг санагдсан. 그래가지고 제가 아니다 고등학교 때 신앙을 포기해버렸어요. Тэгээ би сүмд явж байгаад болсон. 아 어차피 뭐 죄짓다가 뭐 지옥 갈 거 교회 뭐 하려고 다니겠나 더 이상 다녀도 소용없고 그래야 교회를 그만뒀어요. За одоо сүмд яваад ямар нэмэр болохгүй те. Нэгэнт нүүр үлдсэн юм чинь там руу явах байлгүй дээ гэж бодсон. 근데 이제 교회를 안 다녀도 죄책감이 늘 마음에 따라다니는 거예요. Тэгээ сүмд явахгүй байсан ч гэсэн миний санаа зовдлоо дуусахгүй байсан. 그래가지고 내가 언젠가는 예수님 오시면 지옥 가겠구나 늘 그 마음을 갖고 있었어요. Тэгээ хэзээ нэгэн цагтаа Иесус ирэх юм бол би гацаагүй там руу явах юм байна да гэж бодсон. 근데 어느 날 그 남미에 선교하시는 선교사님을 харин тэгж явж байгаа нэг удаа тэр Латин Америкаас эмэдэ түгэж байгаа пастортай
таарсан. 그 선교사님한테 놀라운 얘기를 하나 들었습니다. Тэр пастраас гайхамшигтай үгийг сонссон. 자, 이건 물어볼게요. За та бүхнээс асууя. 죄를 지었어요? 누굴 үлдсэн өнөө? 내가 죄를 지었으면 죄인일까요? 죄인이 아닐까요? За 누굴 үлдсэн бол тэр хүн 누굴тэй요, 누굴гүй юу? 죄인입니다. 아, 그렇죠. Тийм 자, үү? 다시 묻겠습니다. 이제는 дахиад асууя. 이제 제가 손을 들어가면 아마 두 표로 나눠질 것 같은데 За одоо гараа өргөөрэй гэхэд та хоёр ингээд таталцах байхаа. 죄를 지었으면 죄인이다. 누굴 үлдсэн бол 누굴тэй? 1번. нэгдүгээр 죄를 지었지만 죄인이 아니다. 2번. за хоёрдугаарт 누굴 үлдсэн чи 누굴гүй байж бодлоо. 자, 1번 손 들어보세요. 죄를 지었으니까 죄인이다. 1번. За 누굴 үлдсэн бол 누굴тэй гэж бодож байгаа хүмүүс гараа өргөөрэй. 한번 들어보세요. За 누굴 үлдсэн хүнийг 누굴тэй гэж бодож байгаа хүмүүс гараа өргөөрэй. 아, 내리세요. 내리세요. 나중에 들죠. 그럼 죄를 지었지만 죄인이 아니다. За 누굴 үлдсэн мөртлөө 누굴гүй байж бозноо гэж бодож байгаа хүмүүс гараа өргөөрэй. 손 들어보세요. 내리세요. 역시 1번도 아니고 2번도 아닌 분이 또 계시네. бас зарим нэг дээр чи өргөөгөө, хоёр дээр чи өргөөгөө. 네, 이런 분들이 귀한 분들이에요. За энэ хүмүүс үнэхээр нандин хүмүүс байна. 왜냐면 이제 За тэгээд 언제든지 마음을 옮길 수 있으니까. хэдийд ч одоо ямар нэгэн юмроо өөрийгөө өөрчлөх амархан 저는 그런 분들 존경합니다. би тийм хүмүүсийг маш их нандиндаг. 되게 이쪽도 손 들지 말고 이쪽도 손 들지 말고 За энэ санааг энэ дээр ч гэсэн гараа орохгүй, тэрэн дээр ч гэсэн гараа орохгүй. 오늘 그분들은 꼭 복을 받을 줄 믿습니다. өнөөдөр тэр хүн заавал Европтон гэдэгт итгэж байна. 아멘. 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 참 신기한 게 죄를 지으면 죄인이지. 저도 늘 그렇게 생각했어요. Тэгээд би ч гэсэн ойртой 누굴 үлдсэн бол нүгтэй байж таарчтэй гэж боддог байсан. 반대로 생각하면 죄를 안 지으면 죄인이 아니지. 저는 그렇게 생각했어요. 누굴 үлдэхгүй бол 누굴гүй байж чаддаг болохоос 누굴 үлдсэн 누굴тэй гэж боддог гэсэн. 둘 다 잘못된 이야기. харин миний бодсон буруу байсан. 자, 제가 여러분 다시 이야기 드리겠습니다. 여러분이 어떤 분인 것을 제가 지금 얘기 드릴게요. өнөөдөр би та нарын жинхэнэ дүрийг хэлж өгье. 여러분 죄를 지어봤죠? 누굴 үлдэж үзсэн тийм үү? 크게 대답했어요. 장가를 얘기하네. 죄를 지어보셨죠? 누굴 울지스만. 예. 앞으로 또 죄를 짓고 싶죠? 자시다 측서 누굴 어떻게 보스고 그런 수자고 원치 않지만 죄를 짓는다. 예. 뒤에 어떻게 되고 죄를 짓고 싶죠? 누굴 울트메르 바가있어요. 우리 목사님 안 짓고 싶어요? 누굴 울트메르 보고 아무도 달라요. 알았어. 저도 죄를 짓고 싶어요. 비월 누굴 울트메르가 이게 내 뜻이 아니야. 때 지금 미니우스 비시. 예, 이게 내 뜻이 아닌데 마음이 그렇게 가요. 미니 어린 무슨 비시 왔었지? 어린 에코 김노 들어요. 제가 가르쳐 드릴게. 여기 오다 보니까 막 초원이 이렇게 있더라고. 나시 이렇게 잔다 잡아서 할수 탓 할수 막 초원이 뭐 얼마나 넓은지. 탓 놓다가 맛이 여러 뺐어. 자, 그런데 여러분이 막 초원을 이제 막 이렇게 거닐고 있는데. 너 주실에 탓 놓다가 yap자가 좋아. 거기 흙덩어리가 유만하게 떨어져 있는 거예요. тэр зандар нэг том газар дээр унсан байсан. 보니까 내 건 아니에요. 근데 тэр асуул яг өөрийнхөө биш байсан. 누가 갖다 흘린 거예요. хэн нэгэн тэр газартаа хаяад явсан. 갖고 싶어요? 안 갖고 싶어요? Тэр алтыг харахад авмаар байна уу, авмааргүй байна уу? 죄를 짓고 싶어요? 안 짓고 싶어요? үйлдмээр байна уу, үйлдмээргүй юу? 아까는 안 짓고 싶다 했는데 이제 지금 죄를 짓고 싶다. Энэ пастор сая үйлдмээргүй гэсэн мөр. 여러분 죄를 짓고 싶어요. бид нар бүгдээрээ хэм үйлдмээр байдаг. 근데 법이 있어서 죄를 안 지켜야 돼요. харин хуульгаа учраас хэм үйлдэх. 사람 두침으로 하고 죄를 안 지려고 하고. бас бусдыг хараад бас үйлдэж чадахгүй. 예, 나중에 잡히면 부끄러움을 당할까봐 그래서 죄를 안 지려고 하는 거지. бас үйлдэж байгаа бэлтжвэл бас ичгүүртэн болно гэж боддог. 그런 게 하나도 없다면 여러분은 죄를 짓고 싶은 거예요. Тэр тийм зүйл байхгүй бол та нар хүснээр үйлдэх байсан. 아멘? 아멘. 일단 아멘 해보세요. 자, 이거 진짜 아멘 гэж хэллээрэй. 아멘.
그래야 이게 대화가 되는 거야. 되게 찌질한 화름도 ойлг었어. 자, 아멘. 그래서 하나님은 우리를 보고 죄인이라고 말씀하신 거예요. Тэгээ бурхан хүмүүсийг гим нүгэлтэй биднийг нүгэлтэн гэсэн. 죄인은 무슨 뜻이냐면 Гим нүгэлтэн гэдэг чинь ямар учиртай вэ гэвэл 여러분 죄가 이렇게 마음에 들어와 있는 사람을 죄인이라고 해요. сэтгэл дотор нүгэл орсон байдаг хүмүүнийг гим нүгэлтэй гэж тодорхойлдог юм аа. 죄가 들어와 있는 사람은 여러분의 의지와 상관없이 계속 죄를 짓고 싶은 마음이 드는 거예요. Тэр сэтгэл дотор гим нүгэл орж ирсэн хүн бол тэр хүн хүссэн хүсээгүй хамаагүй нүгэл үлдэхээс өөр аргагүй. 이해하십니까? ойлгосноо? 여러분이 원해서 하는 게 아니에요. Та нар хүссэндээ нүгэл үлдэж байгаа юм биш. 자잘로 그렇게 돼요. Өөрөө нэхгүй нүгэл үлдэхээс өөр арга. 자, 혹시 여러분 여기 몽골 분들이죠. Та нар бүгдээ монголчууд. 여러분이 태어날 때 난 몽골 사람이 될 거야. 그렇게 해서 태어났어요? Та төрхөөс би монголчин бодлыг гэж төрсөн үү? 네? 아니요. 네. 그럼 여러분이 몽골 사람이 된 것은 막 양고기를 많이 먹어서 몽골 사람 됐어요? Та нар нөгөө хоньны мах идсэндээ монголчин болж төрсөн үү? 아니요. 아니에요? 그럼 어떻게 몽골 사람 됐어요? Та бүхэн яаж монголчин болж төрсөн бэ? 원래 들었어. 여러분 의견과 여러분의 소원하고 아무 상관없이 여러분 몽골 사람이 됐어요. Та нарын бодлосоо хүсэлтэй ямар ч хамаагүй одоо тэр хамаагүй та нар хүссэн хүсээгээ бодоод монголд төрсөн учраас монголчин болсон. 여러분이 죄인 된 것도 마찬가지입니다. Та нарын гин нүгэлтэн болсон бас тэрнтэй адилхан байна. 여러분이 뭘 죄를 많이 지었기 때문에 죄인 된 게 아니에요. Та нар их нүгэл олон удаа нүгэл үлдсэн нүгэлтэй болсон биш. 죄인이 되고 싶어서 죄인 된 것도 아니에요. Бас нүгэлтэн болмоор байгаад бас болсон биш. 여러분은 그냥 은혜로 죄인이 된 거예요. Та нар нэгүрслээрээ нүгэлтэй болсон. 이미 태어날 때부터 죄인이 돼서 태어난 거예요. Анхнаасаа төрхөөс нүгэлтэй байсан. 이해갑니까? ойлгосноо? 네, 그래서 여러분이 죄를 지었으니까 죄인이지 절대 그렇지 않습니다. Тэгээ та өөрөө нүгэл үлдсэн юм чинь нүгэлтэй байж таарна гэдэг чинь одоо буруу ойлголт шүү. 아, 근데 제가 오늘 지금 이야기 드리고 싶은 거는 Өнөөдөр би та бүхэнд юу хэлэхийг хүссэн бэ гэвэл 옛날에 안데르센 이 동화집이라고 있는데요. тэгээ андерсен гэж зохиолч үг байгаа. 거기에 미운 오리 새끼가 나옵니다. 근데 세레모테 득대хэ гэж байгаа. 여러분 아세요? Та бүхэн мэдэх үү? 예, 미운 오리 새끼. Усны муухай 득대хэ. 오케이. 여기 좋으시는 분이 계셨네. 근데 이 미운 오리 새끼가 Тэр муухай 득대хэ. 어느 날 이제 그 호숫가를 거니는데 요다 노른 데를 явж ирсэн. 거기에 백조들이 막 이렇게 호수에 이제 이제 그 물 위에 떠 있는 거예요. Тэр 노른 дээгүүр бас хон шувуунууд явж ирсэн. 그러다가 하늘로 확 날아가는 거예요. Тэгээ дараа нь ингэж тэнгэрдлөө нисээд явсан. 그걸 보면서 막 너무 부러워했어요. Тэгээ нөгөө 득대хэ тэр хон шувуунаас 야, атаа 너무 부럽다. атаахмаа байна. 야, 너무 예쁘다. Үнэхээр хөөрхөн байна. 나도 저처럼 백조가 됐으면. За би ч гэсэн тэднэр шиг хон шувуу болоосэй гэж. 근데 참 신기하게 그 물 위에 있던 어떤 백조가 자기 가까이 오면서 Тэгсэн чи тэр хон шувуунаас нэг хон шувуу тэр 득대хэрөө ирсэн. 자기를 보고 야, 너 백조야 너무 아름답다. Тэгсэн чи тэр хон шувуу 득대хэрөө чи бас хон шувуучтэй чи ч гэсэн үнэхээр хөөрхөн байна гэсэн. 그래서 이제 주변을 돌아보니까 아무도 없고 자기밖에 없는 거예요. Тэгээ нөгөө 득대хэ ганхаад өөр одоо шувуур ярьж байгаа юм болоо да гэж бодсон чи өөрөөсөө нэг ч өөр одоо шувуу байхгүй байсан. 내가 무슨 백조야. Намайг хон шувууг би хон шувуу биш ээ. 나는 미운 오리 새끼인데. Би бол нугасны 득대хэ штэ. 저 백조가 나를 놀리는구나. Тэр хон шувуу намайг надаар тоглож байгаа юм. 그래 막 화가 나는 거예요. Тэгээ өөр хурсан. 왜 나를 놀려? Яагаад надаар тоглоод байгаа юм бэ? 내가 무슨 백조라고. Намайг юу гэж тэгээ хон шувуу гэж. 아니야, 너는 너무 예쁜 백조야. Үгүй чи бол маш хөөрхөн хон шувуу байна. 그때서 이제 그 호수에 비친 자기 모습을 보게 된 거예요. Тэр үед нуурын дээр өөрийнхөө нүрийг тавилтаа харсан. 세상에 그 호수 속에 너무 아름답고 멋진 백조 모습이 있는 거예요. Тэр нуурын дотор үнэхээр хөөрхөн хон шувуу байсан. 이 백조가 왜 자기를 미운 오리 새끼라고 생각했냐면
тэр уг нь хон шоу байсан байхгүй. Тэр хон шоу яа өөрийгөө дуусны тэгтэхээ бодсон бэ гэвэл 백조 알이 어쩌다가 오리 둥지에 떨어지게 된 거예요. нэг хон шоу өндөг болсон чинь тэр өндөг нь тэр дуусны үүрэнд болсон. 근데 거기서 이제 오리 그 알고 같이 부화를 했는데 거기에 이제 어미 오리 품에서 부화가 된 거죠. Тэгээд тэр нугасны тэгтэхээ нугастай хамт төрсөн байхгүй. Тэгээд тэр нугасыг ээж гэж бодсон. 근데 이제 같이 자라던 그 오리 새끼하고 이제 그 백조 새끼가 같이 사는데 오리들이 볼 때는 이 백조가 너무 못생긴 거예요. Тэгээд тэр хүн шоу нугасны тэгтэхээ нугастай хамт өсдөг болсон. Тэр нугасны тэгтэхээ нүдэн тэр хүн шоуд маш царайгатай байсан. 그래가지고 그 오리 새끼들이 늘 백조를 놀린 거예요. Тэгээд тэр нугасны тэгтэхээ нүд тэр хүн шоуг дандаа давж шаарлж ирсэн. 못생겼다. чи царайгатай. 네. 그래가지고 막 쟤좀봐 우리하고 다르잖아. 너무 못생겼다. 그치? 그러면서 놀렸어요. Тэр хавда бид нар шал өөр байна штэ. Тэр үнэхээр царайгатай байгаа биз? 그렇죠? Тийм байгаа биз? 왜요? 이유가 있습니다. Яа тийм болсон бэ? Ингээд шалтгаан байна. 여러분 이 몽골 분들은요. 예를 들어서 몽골에서 미스 몽골 그러면은 여기서 제일 예쁜 사람 누굴까 하고 뽑으면 미스 몽골이 나오죠. Монголоос Miss Монгол гэж тийм тэмцээн бодлого байна. Хамгийн хөөрхөн эмэгтэй одоо шалгаруулдаг тийм тэмцээн. 그러면서 아프리카 사람도 거기서 또 미스 아프리카 뽑으면 또 미스 아프리카 나와요. Африкад ч юм уу бас тийм Miss тэмцээн бодлого байхгүй. Тэндээс бас хөөрхөн эмэгтэй шалгаруулдаг. 그럼 미스 아프리카를 데리고 몽골에 오면은 여기 그 사람을 여기다 놓고 미스 몽골 뽑으면 그 사람이 뽑힐까요? Тэр Miss Африка болсон үнийг Монголд авчираад тэр Miss Монгол тэмцээнд оролцуулаад тэр шалгарч чадах болов 얼굴 새까맣고 хар царайтай 눈만 하얗고 нүдэл цагаан байдаг. 웃으면 이빨만 하얘요. Энэхээр бас шууд ингээд цагаан байдаг. 그 아프리카 가면요 밤이 어둡거든요. Африкаар очих юм бол шөнө харахгүй байдаг байхгүй юу? 어떤 선사님들 깜짝 놀랐어요. Нэг пастор Африкаар очоод гайхсан. 보니까 밤에 하얀 마이스가 막 날아다니는 거예요. Нэг шөнө харсан чи нэг цагаан цамцаад л ингээд яваад байсан. 와 귀신이다 그랬는데 Ямар ч чөтгөрөн байж тээ. 얼굴이 딱 까마니까 Бүгдээр хар царайтай учраас 몸은 안 보이고 와이셔츠만 막 날아다니면서 тэдний нүрэн харагдахгүй зүгээр одоо өмсөжсэн цагаан цамцаад л харагддаг гэсэн. 여러분 몽골에서는 절대로 아프리카 사람을 아무리 이뻐도 미스 몽골로 안 뽑는다. Африка хичнээн хөөрхөн эмэгтэй байлаа ч гэсэн Монголд ирээд хинч түүнийг хөөрхөн гэж тоохгүй. 맞죠? Тийм байс. 예. 내 것이 좋은 것이요. Одоо өөрийнхөө одоо хайрлах хэрэгтэй. 우리나라 말에 그런 말이 있어요. Солонгост тийм жуулчсан үг байгаа. 우리 것이 좋은 것이요. Одоо өөрийнхөө одоо намдигнах хэрэгтэй. 자, 그래서 이제 오리 사이에서는 백조가 정말 예쁘지만 오리 사이에서는 미운 오리 새끼가 된 거예요. Тэр хоошоо үнэхээр хөөрхөн байсан ч гэсэн тэр нугасны дэвтэхийн нуудын дундаа үнэхээр царайгатай байсан. 그 백조도 자기가 늘 미운 오리 새끼로 알고 있었는데 Тэгээ нөгөө хоошоо өөрийгөө бас нугасны муухай одоо дэвтэхийг боддог байсан. 어느 날 진짜 자기 모습을 알게 돼요. Нэг нь өдөр өөрийнхөө жинхэнэ дүрийг харсан. 그는 미운 오리 새끼가 아니라 너무 멋진 백조였던 거예요. Тэр шууд муухай нугасны дэвтэхээ биш. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй хоошоо байсан. 자, 여러분 존재도 마찬가지. За та нар ч мөн тийм байна. Мөн чанар тийм байна. 저는 오랫동안 내가 죄인이라고 알았어. Би өөрийгөө маш олон жил нүгэлтэй гэж боддог байсан. 날마다 죄를 지고 Өдөр бүр нүгэл үлддэг, 죄를 좋아. нүгэл үлдэхэд дуртай, 또 죄를 지고. дахиг нүгэл үлддэг. 물론 교회 가가지고 막 용서해달라고 빌었지만 Бас сүмдээ аваад нүгэлийг минь уучлж өгөөрэй гэж айбирдаг байсан. 예수 믿어도 죄인. Есүст итгэсэн чи нүгэлтэй. 예수를 믿기 전에도 죄인. Есүст итгэхээс өмнө нүгэлтэй байсан. 저는 이제 천국이 아니라 지옥 갈 사람이라고 저는 알고 있어요. Би өөрийгөө diwaajинд биш, там руу явна гэж боддог байсан. 근데 어느 날 그 Нэг өдөр 선교사님이 나에게 무슨 얘기 해주냐면 тэр пастор дада юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 너는 죄인이 아니야. чи бол нүгэлтэй хүн биш ээ. 너는 의인이야. Чи бол зөвхөн гэсэн. 너는 거룩한 Чи 자야. бол ариун гэсэн.
너는 하나님의 아들이야. Тиймээр бурхны хүү гэсэн. 아, 저는 깜짝 놀랐어요. Би гайхсан. 내가 무슨 하나님의 아들이에요? Та юу ч бурхны хүү гэх вэ? 물론 하나님의 아들이 되고 싶지요. Мэдээж би бас бурхны хүү болмоор байна. 그러나 지금은 아니에요. Гэтэл хараахан болоогүй. 난 죄인이에요. Би бол нүүрстэй. 너무 그러고 있는데 이 목사님이 아니라니까. Харин тэр пастор үгүй гэж хэлсэн. 그러면서 내가 죄가 없는 사실을 성경을 통해서 가르쳐 주기 시작했어. Тэгээд тэр пастор наваа хэрхэн нүүлгөө болсны талаар Библиэд нэгээ зааж өгсөн. 올해가 2026년도입니다. Одоо энэ жил 2026 он болж байна. 작년에가 몇 년도였죠? Өнгөрсөн жил хэдэн он байсан бэ? 그 아시는 분은 정말 IQ가 높으십니다. Үнэхээр тэрийг мэдсэн бол үнэхээр IQ өндөр хүн байна. сайтай хүн байна. IQ сайтай хүн байна. 20년 전에는 몇 년도였어요? 20 жилийн өмнө хэдэн он байсан бэ? 얼마가 타고 정말 똑똑하시네. үнэхээр ухаантай хүмүүс юм. 그러면 2026년 전에는 몇 년도였어요? 2026 жилийн өмнө хэдэн он байсан бэ? 그 해가 없어. 해가 없었어요? 갖고 있은 게죠. 그럼 아, 2000 전 그러면 3200 3026년은 몇 년이에요? 보르페가 26 жилийн өмнө хэдэн он байсан бэ? 그 전에 3026년 전에는 몇 년이에요? 보르페가 26 жилийн өмнө хэдэн он байсан бэ? 이번 전 천년 기원전 18. 제가 가르쳐 드릴게요. 자, 우리 이제 힐레도. 자, 기원이 1년, 2년, 3년에 2026년까지 왔어요. 그 만해 에링 후이. 근데 그 전에, 그 기원 전에, 만해 에링 후이가 만해 에링 음력 후이가. 그 전을 영어로 BC라고 해요. 만해 에링 음력 후이 BC겠죠. 앵글사는 BC겠죠. 오케이? BC. BC겠죠. 그건 영어로 무슨 뜻이냐면 그 앵글사를 육수 어떻게 해요? 예수님이 오시기 전, 예수 이렇게으면 오시기 전 1년. 예수 이렇게으면 어떤 니건 기성. 예수님 오시기 전 100년. 예수 이렇게으면 좋은 기성. 예수님 오시기 전 4,000년. 예수 이렇게으면 도로 분명가. 그 4,000년이 아담이 태어났대요. 분명가 아니 진리오면 아담 들승. 아멘. 아멘. 예, BC. 예수님 오시기 전 4,000년 전에 아담이 시작됐고요. 예수 이렇게으면 분명한 진리오면 그 다음에 아담 들승. 예, 아담이 태어나고 4,000년이 지난 후에 예수님이 오셨죠. 아담 들승이 분명한 진리 따라 예수 일상. 그 다음에 그 후에 벌써 2026년이 된 거예요. 예수 일승에서 허일명가 36질 벌써 기소. 알겠습니까? 알겠어? 네. 그래서 지금이 2026년이 된 것은 예수님이 오신 후 벌써 2026년이 지났다는 거예요. 어떤 허일명가 36질 넘었은 게 특제 예수 일승에 따라 그러니까 터더 허일명가 36질 벌써 기소. 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 2026년 전에 왜 오셨느냐? 흔히 호흡에서 예수스 허일명가 36질 넘은 일승 인디 일승 야무라 어떻게 그 이유가 마태복음 1장 21절에 기록되어 있어요. 제가 어쩔 수 없다. 맞다. 니꺼로 제가 하는 니꺼가. 그분이 왜 오셔야 되는지. 야 인디 이렇게 쓰였습니다. 그분이 그래서 오셔서 무슨 일을 하시고 제가 이래 인디 야무라 적혀 있습니다. 그 다음에 그분이 무슨 일을 이루시고 다시 천국에 가시는지. 내가 야무라 어떤 시대 고치게 어쩌 어떤 등기를 하시 들어 잘랐습니다. 그 이야기가 성경에 기록. 제가 어쩔 수 없다. 비빌 때를 봐. 여러분이 그 사실을 알게 되면 그래 다들 들어 운님 밑에 뭐 여러분은 난 죄인이야 이렇게 절대 말할 수가 없어요. 대치 우리가 놓을 때 그저 길 찾고 왔어. 그걸 모르는 사람들이 자기를 죄인이라고 생각해요. 아니 돈이 밑두고 뭐 우리가 김태기 줬다. 여러분 죄를 지은 게 맞아요. 다들이 놓을 때 오는 앞으로도 죄를 지어. 자식같이 놓을 때 죽는 날까지 죄를 지어. 어떻게 놓을 때 그러나 그때 오늘 가르쳐드린 이 사실을 알면 여러분 더 이상 죄인이 아닙니다.
Өнөөдөр миний зааж байгаа зүйлийг та нар тодорхой мэдэж авах юм бол нүгэлгүй хүн болно. 예, 마태복음 1장 21절에는 Матай 1-р бүлгийн 21 дээр 천사가 와서 그 마리아에게 예수님이 태어날 것을 말했어. Тэнгэрэлч дээрээс бууж ирээд Мариад Иесусийн төрхийн талаар ярьж өгсөн. 그 예수님이 왜 오시는 줄을 얘기했어요. Бас тэр Иесус яагаад бэнтлэх ёстой талаар зааж өгсөн. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 해요. Чи хүү төрүүлэхэд Иесус гэж нэрлээ. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니다. Учир нь тэр өөрийн ард түмнийг нүгдлээс аварна гэв. 그분이 오신 이유는요. Тэр энд ирсэн шалтгаан юу вэ гэвэл 여러분과 та нар болон 세상 모든 사람을 энэ ертөнцийн бүх хүмүүс 그들의 죄에서 тэдний гим нүглээс 이렇게 건져내려고 오셔요. нүглээс аврахын тулд ирсэн юм аа. 아멘. 아멘. 자, 그분이 오신 목적은 여러분을 죄에서 이렇게 끄집어내기 위해서 오신 거예요. Тэр Есүс энд ирсэн шалтгаан юу вэ гэвэл та нар гим нүглээс аврахад байгаа. 그래서 그분이 실패하면 여러분 여전히 죄인이 되는 거고, Тэр тэр үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй бол нүгэлтэй байгаа хэвээрээ болдог. 그분이 성공하면 여러분은 의인이 되는 겁니다. Тэр үүргийг амжилттай гүйцэлдвэл та нар нүгэлгүй болно гэсэн. 여러분이 의인 되는 건 여러분이 무슨 일을 해도 소용없어요. Та нарыг зөвхөн нүгэлгүй болох нь та нараас хамаардаггүй. 구원자이신 그분이 Аврагч Иесус 그분의 뜻을 이루시면 여러분은 의인이 되는 거고. тэр бидний аврахаар ирсэн Иесус тэр үүргийг сайн гүйцэлдвэл бид нараа зөвхөн болно. 그분이 실패하면 여러분 여전히 죄인이 되는 겁니다. Тэр амжилтгүй болох юм бол бид нараа нүгэлтэй хэвээр байх болно. 알겠습니까? Ойлгосноо? 저는 사람을 여러 살렸어요. Би олон удаа хүний амийг аварсан. 한 번은 제 조카가 Нэг удаа миний 우애들도 байгаа. 네, 조카들끼리 막 노는데 어린 조카를 이제 등에 업고 막 뛰어다니면서 깔깔깔깔대고 막 웃는 거예요. Дүү нартайгаа хамт тоглож байсан байхгүй. Тэгээ нэг хүүхдээ ингээд нуруунд дээр ингээд тэрвэрээ ингээд гүйж ирсэн юм. 그 방 안에서 막 놀고 있고 난 밖에서 이제 있는데 Тэр хүүхдээ өрөө дотор тоглож байсан. Би бол гадаа юм хийж байсан. 갑자기 조용해졌어요. Тэгсэн чинь гинтгээ тэр хүүхдэд дуу чимээ намдсан байсан. 내가 이게 무슨 일이 벌어졌구나. Тэгээ ямар нэгэн зүйл болсон юм байна гэж бодсон. 그래서 방문을 열고 들어가 보니까 Тэр өрөөний хаалгаа онгойлгоод ороод ирсэн. 뒤에 이 업고 있던 애가 이제 사탕을 요만한 큰 사탕을 이렇게 입에 물고 있었는데 막 업고 막 뛰어다니니까 목에 탁 걸려버린 거예요. Нэг хүүхдээ ингээд нуруунд дээр яасан гэсэн штэ. Тэр үед тэр хүүхдээ ингээд ийм чихэр ингээд идчихсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр чихэр ингээд тэгэрсэн. 저는 그때 고등학생이었어요. Би тэр үед ахлахынгийн хүүхдээсэн. 그 안에 있던 조카들은 어떻게 할 줄을 모르는 거예요. Тэгээ тэр өрөө дотор хамт тоглож байсан хүүхдүүд яахаа мэдэхгүй байсан. 저도 이제 의학 지식 없어가지고 Би ч гэсэн ямар анагаах ухаанаар сурсан хүн биш байсан 이 болохоор 머리가 하고 다 죽어가고 있는데 тэр хүүхдээ амаа ангаагаад ингээд амьсгалан боогдож байсан. 제가 막 그 사탕을 막 밀어 넣으려고 했어요. 입 속으로 막 밀어 넣으려고 했어요. 걸려 있으니까. Би ингээд гатсан тэр чихрээ шахаад ингээд дотогшоо оруулж ирсэн. 그러면서 이제 목구멍으로 이렇게 넘어갈 줄 알았죠. Тэгэх юм бол цаашаа явна гэж бодсон. 근데 그게 아니게 딱 잡혀고 꼼짝도 않는 거예요. Юурээс явахгүй байсан. зүгээр ингээд хിവэр байсан. 이게 막 사탕 여기에 막 목구멍에 꽉 차가지고 이렇게 있는데 어떻게 할 수가 없는 거예요. чихрээ хоол дотор ингээд гацаад юурээс явахгүй байсан. 그래서 밀어도 안 되길래 Ингээд шахсан ч болохгүй байсан учраас 이제 끄집어내라고 했어요. бүр гаргая гэж бодсон. 근데 잡히질 않는 거예요. 이게 안 잡혀요. юурээс ингээд 다른 데 хөрөхгүй байсан. 어떻게 했냐면 여기를 막 삐집었어요. 삐집고 이 속을 넣어가지고 팍 꺼냈어요. 그 손가락. 손가락 목구멍을 이렇게 들어가. Тэгээ тэр хүүхдээ хооллоор ингээд хоруугаар гаргасан. 그리고 사탕이 탁 나왔어요. Тэгээ нөгөө чихрээ гараад ирсэн. 아, 제가 조카를 살렸다는. Би тэр үйлдвэгийн амийг аварсан. 전 천국 갈 거예요. Би тэр гавьяагаар би 디와중д орно. 그리고 제 딸이 이제 큰 딸이 있는데 миний том охин байна. 아주 어렸을 때요. Тэр баггүй та. 근데 이제 우리 그 옆에 조카들이 그 땅콩하고 사과를 이렇게 입에다 넣어준 거예요. Тэгээд бас нэг үйл дүүнер байсан. Тэр дүүнер манай охины амроо тэр
애틀랜 사마를 했습니다. 너무 어려가지고 이걸 뭐 먹지도 못하는 아닌데. маш жоохон байсан учраас тэрийг 입에 찾고 왔습니다. 뭐 물고 있었는데 엄마가 그것도 모르고 배를 이렇게 턱 껴안고 이제 화장실로 가려고 했어요. Тэгээ заслаа зүгээр аман дотор байсан байхгүй. Хараа ээж нь тэрийг мэдээгүй зүгээр хүүхдээ тэрээд усанд оруулж ирсэн гэнэ. 그때 목에 컥 하고 이제 걸린 거예요. Тэр бас дахиад нөгөө хоолойр ороод гатсан. 그때도 이제 사람 여럿 있었는데 아무도 손을 못 대는. Тэр үед бас хүүхд том хүүхд байсан ч гэсэн тэр хүүхдээ яаж мэдэхгүй. 이 아이가 이제 숨을 못 쉬니까 막 너무 용이 세니까 이 땀방울에서 다 피멍이 들더라고. Тэгээ нөгөө охин амьсгалж чадахгүй байсан учраас нүрээрээ ингээ хөхөрч байсан. 입만 딱 벌리고 있는 거예요. зүгээр ангаагаад байсан. 그래서 옛날에 그 기억이 나가지고 다시 옆으로 막 손가락 밀어가지고 딱 이렇게 뺐어요. Тэгээ би очоод дээр бас тэр хүүхдийн амнаас чихэр гаргаж туршлагатай байсан учраас дахиад тэр охины ам руу буруугаа ингээд гаргасан. 땅콩, 요 사과, Одоо жимчг самар тэгээд бас ийм хэмжээний эдлэн байсан. 그물을 살렸어. Би хоёр хүний амийг авсан. 저는 천국 갈 거예요. Би гарцаавал яваадсан. 자, 그 아이가 스스로 사망에서 생명으로 옮겨질 수 없습니다. Тэр хүүхдээ өөрийнхөө амийг авч чадахгүй байсан. 그 스스로는 절대로 살아날 수가 없어요. Тэр өөрийгөө авч чадахгүй байсан. 근데 내가 실패했으면 그 아이는 죽었어. Тэр би тэр хүүхдийн амнаас тэр өмнөд гаргаагүй байсан бол тэр хүүхдүүд бүгдээ өгөх байсан. 근데 제가 성공했기 때문에 그 아이가 살아. Харин би амжилттай гаргаж чадсан учраас тэр хүүхдийн амийг үлдээж чадсан. 이해가십니까? ойлгомжтой байна уу? 여러분도 마찬가지예요. Та нар ч гэсэн адилхан юм. 얼마나 죄를 안 지려고 노력을 했습니까? Та нар бас хичнээн нүгэр үлдэхгүй байх гэж хичээсэн гэж. 안 됩니다. Тэглээ ч гэсэн болохгүй байсан. 죄 씻어보려고 발구둥 쳤잖아요. Тэр нүглээ угаах гэж бас хичээж үзсэн байсан. 안 됩니다. бас болохгүй байсан. 절대 우리 스스로는 죄에서 못 벗어납니다. Бид нар хичнээн хичээсэн ч гэсэн өөрсдөө гин нүглээс сална гэж байхгүй байна. 그래서 하나님은 구원자를 보내주시고 Тийм учраас Бурхан бид нарт нөө аврагчийг илгээсэн. 그 예수님이 여러분을 죄에서 건질 자랍니다. Тэгээд Иесус은 та нарыг нүглээс аврахын тулд ирсэн юм аа. 그분이 성공하면 우리는 죄가 없어지고 Тэр амжилттай бид нарыг гаргаж чадвал бид нар нүгэлгүй болно. 실패하면 여러분은 여전히 죄인이 돼요. Тэр аврахын үр ажиллагаа амжилтгүй болоод бид нараа нүгэлтэй хэвээрээ болно. 근데 성경은 뭐라고 말합니까? Харин Библиэд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 예수님은 여러분을 죄에서 구원하려고 오셨고 Иесус та нарыг аврах гэж ирсэн. 그 구원하시려고 예수님이 하신 일이 있습니다. Бид нарыг аврахын тулд Иесусийн хийсэн ажил байна. 예수님이 우리 죄를 없애려면 Иесус бидний хэвийг устгахын тулд 반드시 여러분의 죄값을 예수님이 갚아야 됩니다. Иесус бидний хэвийн устгахын төлөө заавал бидний хэм нүглийн хөлсийг төлөх ёстой. 죄는 절대로 그냥 없어지지 않습니다. Хэм нүгэл зүгээр байхгүй болно гэж байхгүй. 죄만큼 죄의 값을 없어지는. Бид нар нүгэл үлдсэн болоо тэр нүглийн хөлсийг төлөх ёстой. 제가요 옛날에 한번 운전하다가 Тэр машин бариад явж хахад 너무 급해가지고 안전벨트를 안 맸어요. маш яаруу явж исэн учраас бүсээ хийхийг мартсан. 이 안전벨트를 안 매면 그 교통법에 벌금 3만 원을 물어요. 그래 бүсээ хийхгүй баригдвал тэр 30,000 원의 торгууль төлөх ёстой байсан. 이걸 안 매면 교통법에 죄가 되는 거예요. 그래 бүсээ хийхгүй бол тэр замын дүрмийг зөрчсөн зөрчил бол. 혹시 몽골도 그렇습니까? Монголоос тийм дүрм байгаа юу? 얼마예요? Хэдээр торгох вэ? 2만 төгрөг. Өөр нь 9,000 원. 아유 싸네요. 양가 몇이대? 우리 3만 원. Манайх бол 30,000 원. 3배, 3배. дурдхын үнэтэй гэсэн. 아, 그거 있잖아요. 3만 원 가지고 밥 사 먹으면 아깝지 않아요. 30,000 원으로 хоол авч идвэл ямар ч харамсах юм байхгүй. 근데 벌금 내려고 막 그렇게 아까운 거예요. 30,000 원이 торгуулиар төлөх маш их сэтгэл өвдөх бол. 근데 그날은 너무 바빠가지고 벨트 매야 되는데 출발하면서 한 저만큼 갔단 말이에요. 저만큼 가서 이렇게 매려고 하는데 경찰이 탁 튀어나왔어요.
Би маш яараа явж байгаа бүсээ хийгээ мартахгүй байсан. Гэтэл бүсээ хийх гэж байтал нөгөө цагтаа баригдсан. 면허증 내. Тэгээ та үнэмлэхээ өгөөрэй гэсэн. 왜요? Яас гэж 당신 이거 운전면 이거 아직 안 냈잖아. та бүсээ хийгээгүй байж тээ. 아, 그게 아니고 바빠서 이렇게 내려고 하는데 당신이 본 거야. Үгүй харин жоох би мартсан. Гэхдээ жоох явж байгаа бүсээ хийхдээ та чи намайг харсан. 근데 경찰이 그래도 안 맸잖아. Тэглэж гисэн та бүсээ хийгээгүй үстэй. 출발하기 전에 맸어야지. Уун та хөтлөхөөс бүсээ хийх байсан. 둘이가 막 싸웠어. Тэгээ хоёулаа маргаан болсон. 나중에 안 되겠어. 용서해 달라고. Тэгээ болохгүй байсан учраас уучлаарай гэсэн. 안 된다. Болохгүй гэсэн. 그래가지고 이제 스티커라고 이런 거 이제 끊잖아요. Тэгээ ийм одоо торгууд хуудас гаргасан. 그쵸? Тэмээс 자, 그런데 이제 면허증을 달라고 해서 줬더니만 үнэмэл өгөөрэй гэсэн болохоор өгсөн. 딱 스티커를 끊었어. Надад тийм хуудас гаргасан. 나보고 거기다 사인을 하라. Тэгээ тэр гарын хэсэг зураарай гэсэн. 기분이 너무 상했어요. Тэгээ 스트레스 үнэхээр муухай байсан. 그래가지고 사인을 하긴 했는데 사인을 예쁘게 해야 되는데 여기서부터 여기까지 일자로 쫙 가버렸어요. 볼펜으로. Тэгээд гарын хэсэг гоё зурах ёстой байтал эндээс энэ хүртэл зүгээр ингээд зураас татсан. 참고로 그때는 목사가 아니었어요. Тэр үед бас пастор биш байсан. Тухайн үед пастораа ажиллахгүй байсан. 기분이 너무 상하는 거예요. үнэхээр 스트레스 муухай байсан. 그래서 이제 사인을 막 쫙 했더니 가지고 막 도망가 버리더라고요. Тэгээ ингэж азбар ингээд муухай ингээд зурсан байхгүй. 내가 цагдаа тэр бушуугаа аваа. 절대로 이 벌금 안 낼 거야. 벌금 안 낼 거야. 일제치 юм торгол төлөхгүй. 그래가지고 이제 막 보니까 벌금 내라고 자꾸 용지가 날라와요. Харин тэгж төлөхгүй байсаар байхад төлөөрэй гэж тийм 안 내. нэхэмчлээ ирээд байсан. Үгүй төлөхгүй. Тэгээ ирсэн бол ураад хайсан. 또 날라 3만 원 내. 그래고 또 나가. дахиад 30,000 won төлөөрэй гэж нэхэмчлээ ирсэн. 버렸어요. Харин ураад хайсан. 안 낸다니까. Үгүй төлөхгүй. 한 1년 날라오더라고요. Тэгээ нэгчээд над руу нэхэмчлээ ирээд байсан. 그 1년이 지났어요. Тэгээ жилийн дараа юу болсон бэ? 안 날아오는 거예요. Тэр нэхэмчлээ над руу ирэхэд болсон. 이거 내가 이겼구나. Би ялсан байж тээ. 근데 이제 오늘 전화가 따라왔어요. Нэгэн өдрөө над руу утсан ирсэн. 거기 이석구 씨죠? 이석구 хүн 있대. 예, 누구시죠? Тэгээ та хин бэ? 여기 경찰서예요. 장당의 가트라스 ирж байна. 저 면허증 가지고 좀 오실 수 있나요? үнэмлэх аваад 장당 일트스로 хүрээд ирэх үү? 저는 그래서 이제 죄가 다 끝났으니까 이제 여기 오셔가지고 이제 사인하고 가세요. 딱 그러라고 오라는 줄 알았어요. Тэгээ таны одоо торгууд асуудал одоо болсоо. Тэгээ зүгээр гарын үсэг зурхаараа ирээрэй гэж тийм бодсон. 기분이 너무 좋은 거예요. Тэгээ 스트레스 санаа үнэхээр сайхан байсан. 그래서 전화 끊자마자 바로 달려갔죠. Тэгээ утсаа салгаа шууд 장당 일트스로 явсан. 그래서 경찰이 면허증 갖고 오셨나요? 그래. Та үнэмлэхээ аваад ирсэн үү? 갖고 왔죠. аваад ирсэн. 줘보세요. Тэгээ өгдөө. 줬어요. Тэгээ өгсөн. 그러더니 그 사람이 이제 좋은 인상이 싹 바뀌더니 인상을 쓰더라고요. Тэгсэн чинь тэр маань анх ингээ инээж аваад гинт ингээ муухай хариулсан. 당신은 Та чинь 지금까지 계속 벌금 내라고 보냈는데 그걸 거부했어. өдөртөө та нэхэмжлээ ерөөс тоохгүй байсан. 그래서 Тийм учраас 지금 이 시간부터 одоо энэ цагаас хойш 40일 동안 40 хоногийн дотор 면허 정지, одоо эрхийг хасуулнаа гэсэн. Эрхийг хасъя гэсэн. 즉결 심판에 들어간 거예요. Одоо шууд намайг шийдчихсэн. 3만 원 안 낸 대신에 벌로 40일 동안 면허증을 이제 운전을 못 하도록 한 거죠. 30,000 торгууд төлөхгүй орондоо намайг 40 хоногоор эрхийг хассан. 근데 만약에 운전했잖아요? 그래 마시 베레시대. 그럼 무면허 운전이 되는 거예요. 그걸 одоо ямар ч ирэхгүй байхад жолоо барьсан одоо хэрэгтэй байна. 그럼 벌금이 200만 원. Тэгвэл 2 сая 원이 торгууд төлөх болно. 3만 원이 200만 원 된 거예요. 30,000 원 байсан 2 сая болж өссөн. 아이고 그래가지고 그러면 내가 지금 3만 원 드리겠다고 За 그랬어요. тэгээ одоо би 30,000 원ыг төлье гэсэн. 이제 안 됩니다. Одоо болохгүй. өнгөрсөн. 돈으로는 안 됩니다. мөнгөөр одоо болохгүй. 우리 찬송에 보면 돈으로도 못 가요. 하나님 나라 이런 얘기죠. 막달랭 돈들 мөнгөөр ч явж чадахгүй. Бор хавны уусаа гэж байна. 이분이 돈 준다 하니까 안 맞는데 이제. мөнгө өгөө гэж байгаа мөртөө авахгүй.
40일 동안 너 운전하지 마. 40 өдрийн турш чи машин барихгүй. 이야, 무섭더라고요. Тэгэхээр аимшигтай байсан. 나는 그냥 뭐 뻗이기면 되는 줄 알았는데 Би тэгж ингээд гуйгаад байгаад борлон гэж бодсон чинь 이제 돈으로 안 되니까 실형을 때리고. ингээд мөнгө өгөхгүй байсан учраас шууд ингээд шийдчихсэн. 제가 그때 알았어요. Би тэр үед ойлгосон. 죄는 반드시 죄값이 갚아셔야 되는 거구나. Нүгэл байхгүй болохын тулд заавал тэр нүгэлийнхээ хариуцлагаа хүлээх ёстой. 죄값이 안 갚아지면 여전히 죄는 죄로 남아있는 거예요. Хэрвээ тэр хариуцлагаа хүлээхгүй бол тэр нүгэл байсаар л байдаг. 신앙도 마찬가지입니다. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 우리는 교회 가가지고 하나님 내가 죄 졌어 용서해 주세요. 용서를 빌죠. Зарим хүмүүс ингээд сүм рүү яваад нүгэл үлдсэний дараа нүгэлэмээ уучлаарай гэж залбирдаг. 그러면 용서해 줄 것 같잖아요. Тэгвэл бурхан уучлаарай шиг санагддаг. 절대 그렇지 않습니다. Харин огтхонч тийм байхгүй. 하나님도 Бурхан ч гэсэн 죄가 있으면 죄값을 내놔 그러시죠. бурхан хэрэг нүгэл үлдсэн бол чи нүгэлтэй чи нүгэлийнхээ хөлсийг төлж гэдэг. 그 죄값을 갚으면 죄가 없어지지만 그래 тэр нүглийн хөлсийг төлж чадвал тэр нүгэл нь байхгүй болчтой. 죄값도 안 갚고 뭐 용서해 주세요. 다시는 안 그럴게요. 절대로 죄가 없어지지 않습니다. Нүглийн хөлсийг төлөхгүйгээр хичнээн уучлаарай гэж нүглийнхээ уучлаарай гэж залбирсан ч гэсэн тэр нүгэл хизээч уучлахгүй. 성경에 죄 값이 무엇인지를 정확하게 두 가지 얘기했어요. За Библиэд гим нүглийн хөлсний талаар хоёр зүйл ярьсан. 첫 번째, Нэгдүгээр 죄의 값은 사망, нүглийн хөлс бол үхэл. 목숨을 내놔야 돼요. Одоо өөрийнхөө амийг өргөөрэй гэсэн утгатай байна. 죄를 갚으려면 반드시 목숨을 내놔야 돼요. 그래 нүглийн хөлс хэлтрүүлмээр байвал заавал амийг өргөх ёстой. 두 번째, Хоёрдугаарт 반드시 피를 흘려야 돼요. заавал тусаа урсгах ёстой. 피도 그냥 이 피 한두 방울 흘려야 되는 게 아니고 Одоо тус урсгалаа гэх нэг хоёр тусаад урсгах ёстой биш. 몸에 있는 모든 피를 다 흘려야 돼요. Тэр биенээс би дотор байгаа бүх цусыг урсгах ёстой. 이것이 죄값이다. Энд чинь одоо бидний төлөх ёстой гим нүглийн хөлс юм аа. 하나님이 여러분에게 요구한 죄값 두 가지. Бурхан биднээс шаардсан хоёр нүглийн хөлс байна. 피를 다 흘려야 돼요. Хамаг цусаа урсгах ёстой. 목숨을 내놔야 돼요. Амь насаа өргөх ёстой. 근데 여러분이 그렇게 할 수 있습니까? Харин та нар тэгж хийж чадах уу? 교회 가가지고 하나님 오늘 죄값 갚을게 내가 Зүмраа би гим нүглийн хөлсийг төлье. 피 다 흘리고 Хамаг цусаа урсгаад 목숨 드리고 амь насаа өргөөд 그럴 사람 있어요? юу тийм байж чадах юм байна уу? 없죠? Байхгүй. 그리고 Тэгээд 죄인이 그렇게 한들 그거는 무효입니다. бас нүгэлтэй юм чинь тэгж хэлээ ч гэсэн бурхан тооцохгүй гэнэ. 그럼 누가 해야 되느냐? Тэгвэл хэн хийх ёстой вэ? 죄가 없는 분이 Нүгэлгүй нэг нь 죄가 한 푼만큼도 없는 사람 нэг ч нүгэл байхгүй нэг нь баг. 죄인을 위해서 Тэр хэн нүгэлгүй нэг нь тэр нүгэлтэй хүний төлөө 대신 죽고 대신 피를 흘릴 때만 죄가 끝나죠. тэр гингүү хүн нь нүгэлтнүүдийн төлөө орондоо одоо өгчөө бас цусаа урсгах ёстой гэсэн утгатай байна. 근데 세상에는 죄가 없는 사람이 아무도 없고 Тэгээ энэ харуу нүгэлгүй ингэж ба. Нэг ч хүн байхгүй. 그래서 누구도 여러분의 죄를 대신해 줄 수가 없는 거예요. Энэ ертөнцид байгаа хүмүүсээс та нарын нүглийн орондоо өгөхээр хүн байхгүй байна. 그래서 하나님의 아들이신 그분이 Тийм учраас Бурханы хүү болж байгаа Есүс 그 마리아 속에 잉태하셔서 тэр нөгөө Мариа гэдэг эмэгтэй дотроо төрсөн. 죄 없는 몸으로 탄생하시고 Нүгэлгүй махан одоо нэгэн болж төрсөн. 그분이 33년 동안을 사셨어요. Тэр 33 жилийн турш амьдарсан. 그래서 예수님은 33년 동안 사시면서 그분이 죄가 없으신 것을 증거하셨어요. Есүс 33 жилийн турш амьдрангаа өөрийгөө гингүү гэдгийг хүмүүстэй гэрчилсэн. 여러분 33년 동안 죄를 안 지었다면 그분은 죄가 없는 분입니다. Тэр 33 жилийн турш нүгэл үлдэхгүй байж чадсан бол тэр бол гарцаагүй гим нэгэн одоо гингүү нэгэн хүн байна. 맞죠? Тийм байс. 근데 여러분은 한 1년만 테스트해봐도 죄 짓죠? Та нар өөр дээр бас тийм туршилттай хийж үзэхээр жилийн дараа нүгэлтэй байх нь тодорхой болно. 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 제가 손주가 있는데 Надад нэг ач хүүхэд байна. 예,
아, 어쩌면 저하고 똑같이 닮았어. 그래 아주 나한테 야겠다. 머리숱도 나하고 똑같아, 지금. 지금 수하고 똑같아. 우스 더더가 직선 나한테 야겠다. 어쩌면 똑같이 닮은지 몰라. 야를 나한테 야겠다. 근데 걔가 태어난 지가 이제 아, 1년 막 지났구나. 그래 어떤 녹사에 벌써 벌써 근데 벌써 죄짓기 시작해요. 녹사에 벌써 어떤 녹을 녹을 듣자. 말 안 듣고, 목엔 넣고 고집 피우고, 들었듯 막 지마 만들면 물어 제끼고. 벌써 어려가 없을 때 빌줄 좋고 놀치듯 아마 내년쯤 되면 아마 친구들 또 쥐어 뜯고 난리 날 거예요. 어떤 이렇게 찔러서 어떤 내 쪽으로 맞자 그 하다 죄를 가르쳐 준 적도 없는데, 누굴 해결해 그죠 힌치 잡고 왔다. 그 작은 아이가 죄를 짓는. 그래 주가국 직선 누굴 때 되다. 여러분 지금 이제 몇 살인지 모르는데, 보통 어린 아이도 있고 어르신도 계신데, 자, 인 벌써 소주와 홍보선이 났을 그 밑골 때 젊은 온드로 나스탕 치와 벌써 혹 치와. 여러분 10살 이전에 다 죄 지어봤죠? 나 그래 아론 나스 벗었으면 목대로 누굴 놀 수 있을 때 지었어요, 안 지었어요? 누굴 놀 때고요. 20살 때는 어떻게 죄를 지었어요? 어른 났을 때 왜 야물 누굴 했을 어릴 때는 이제 막 죄를 지었대. 예? 눈치도 안 보고 막 죄짓다가 20살 정도 되면 눈치 보면서 죄를 지어요. 자, 아론 났을 때 우리도 버사도무스 하마고 그럴수 있는 놀 때도 있어 막 하름 났을 때 뭐 그러니까 버스 때 왔어 하라 배트 아실다 놀 때. 이렇게 이제 한 50대 정도 되면은 그래 태어 어르신 났을 때 뭐 자연스럽게 죄를 지어요. 자연스럽게. 예? 눈치 안 보고. 이럴 수 있는 버스 때더 하고 그래 놀 때. 그죠? 어떤 저 맛이 저렇게 놀 때 없어. 뭘. 햄버스 어떤 어르신이 그러시더라고요. 네 났을 때는 이거 제일 있어. 아내가 있는데 아주 근데 봐. 과부를 막 이제 사랑하는 거예요. 네 빌릴 수 있는데 알아서 될 수 있어. 그래가지고 그러면 죄 짓는 건데요. 다 뒤면 놀 때 이렇게 쇼대. 아, 죄 아니야. 뭐가 있지 놀 비시. 왜요? 야 우리 아내는 가족도 많고 자식도 많고 남편도 있고 그런데 외롭지 않는데 저 여자는 혼자 외롭잖아. 만약 그대로 그런 어떤 사탕 배가 누크르다가 어떤 히지스 간섭고 하래 누구 이렇게 간섭자 시대. 그래서 나라도 가서 도와주는 거야. 그왜 뒤로 어떤 졌자. 이야, 야죠? 그 뭔도 있어. 50대 되면 요렇게 죄를 지어요. 이런 태어 어르신 말씀은 이놀 때. 우리 몽골 분들은 참 점잖으시네. 아니 멍청도 온케르 어떤 여스트릭 대본 없이 하락했잖아. 양고기를 많이 드셨어. 한님 마크 그 시스템이다. 양이 참 좋거든요. 그 한님 마크 생쇼. 제가 지금 몽골에 2번째 왔는데 이 어떤 허였다 뭐 그때가 몇 년도였죠? 히도한데 있습니다. 처음 왔을 때. 2010년? 얼마가 그때 오니까 어디 가나 양 냄새가 나는 거예요. 양 냄새. 얼마한테 이렇게 이래도 진짜 한치 없어 한님 마크 오늘 뜻했어. 이 음식에서 막 양 냄새가 나더라고요. 양서 있어 한님 마크니 오늘은 이 한국 사람들은 그 양에서 나는 그 양 냄새를 엄청 싫어해요. 더더서도 들어 한님 마크나스 갔다 들어 오늘은 다 이거 돌아가야 근데 저는 이제 성품이 좀 달라요. 아니 비어 들어 홈섹스 오르었어. 내가 마음에 안 들면 끝까지 먹어가지고 마음에 들게 만들어요. 이때 그게 도로 좀 뭐가 метр төрсөн ч гэсэн одоо сайхан метр төртөөд би оролцдог. 이 녹음 분들은 맛있으니까 드실 건데. монголчууд хоньны махан дуртай амттай учраас ингээд дуртай идэж байгаа шүү дээ. 내 입맛에 안 맞는다고 포기하면 안 되지. 그래가지고 그때 양고기 일부러 빡 먹어서 맨날 먹었어요. Одоо 저 오늘은 одоо муухай өнөрч ингээд би одоо идэхгүй байж болохгүй шүү дээ гэж одоо идээд альбаар бүчээр идсэн. 근데 그 맛이 이제 딱 들어. 그래서 이제 이틀 반 이틀 설사. 그래가지고 그 뒤로 한국에서 누가 양고기 사주면 얼마나 맛있게 먹는지. тэрнээс солонгостоос хэн нэг надад хоньны мах авч өгөөд маш сайн идсэн. 그래가지고 오늘도 양고기.
өнөөдөр чи 점심때 хоным авах 양. гэсэн, өдрийн хооллоор хоным авах гэсэн, 저녁에 양. оройн хооллоор бас хоным авах гэсэн. 아, 막 너무 맛있어요. Үнэхээр амттай байна. 저 여기서 계속 살고 싶어요. Би байнга амьдрмаар байна. 자, 여러분 아까 예수님이 그분이 30년 동안 사시면서 한 번도 죄를 안 지었다는 것은 죄가 없다는 증거예요. Есүс 33 жилийн турш нэг ч удаа нүгэлдээгүй гэдэг чинь тэр нүгэлгүй байж чадсан гэсэн утгатай байна. 이해하시죠? ойлгосон? 죄가 있었으면 Тэр нүгэл байсан бол 절대로 30일 동안 죄를 안 지을 수가 없어요. тэр хичээч одоо нүгэл 30 жилийн турш нүгэл үлдэхгүй нүгэл үлдэхгүй 와 그래? нүгэл чадахгүй байх гэсэн. 이해하시죠? ойлгосон? 자, 여러분이 겉으로 뭐 도둑질했다, 살인했다, 간음했다 이것은 죄가 아니에요. За та нар ингээд завхаарсан, холгоорсан эдгээр зүйл бол гин нүгэл биш юм. 죄는 그 속에 있는 거예요. Тэр чинь одоо зүгээр жинхэнэ гин нүгэл бол бидний дотор байдаг. 이 속에 죄가 있으면 그렇게 겉으로 드러나는 거죠. дотор нүгэл байгаад байдаг учраас гадагшаа ингээд илэрхийлж байгаа байхгүй. 근데 예수님은 이 속에 죄가 없었기 때문에 Есүс бол дотроос нүгэл байхгүй байсан учраас 절대로 범죄할 수가 없었다는 거죠. тэр нүгэл үлдэж огтхож чадахгүй байсан. 그래서 그분이 우리를 대신해서 죄를 해결할 수 있는 분이었습니다. Тэр нүгэлгүй байсан учраас бид нар гин нүглийг устгах чадсан. 아멘. 아멘. 예, 그래서 우리 죄를 대신할 분은 천님 절대 그럴 수 없어요. бид нар гин нүглийг устгах чадхаараа бодтой байж болохгүй. 뭐 누구 또 있죠? 인도에는 누가 있지? 어떤 사람도 우리의 죄를 대신할 분은 없어. 마음의 트? 예, 마음의 트도 안 됩니다. 마음 맺지 болохгүй. 자, 오직 인간의 죄를 대신할 분은 하나님의 아들이신 예수 그리스도뿐이란 말이에요. бид нар гин нүглийг устгах чадхаа Есүс өөр нэгч байхгүй байна. 자, 그분이 이 땅에 오신 지가 2026년이 됐어요. Тэр энэ газар дээр ирсний дараа 2026 жил болсон. 벌써 오셨고 이루시고 벌써 하늘에 올라가신 분이 거죠. Тэр ирээд бид нар гин нүглийг устгаад дээш явсан. 아멘. 아멘. 자, 요한복음 19장 30절. 요한 19장 30. 자, 요한복음 19장 30절. 요한 19장 30. 거기는 뭐라고 되어 있냐면 тэрнээ юу гэж бичигдсэн бэ гэвэл 예수님이 우리 인간을 대신해서 Есүс бүхэн төрөлтний оронд 십자가에 오르시고 заалмайдар цовдлогдож 그 군병에 의해서 손에, 발에, 또 이마에, 그 다음에 옆구리에 창을 찔려가지고 모든 피를 다 쏟으셨어요. тэр заалмайдар цовдлогдож тухамдаа бас гидсэндээ хоёр мэтлэндээ хатгагдаж цусаа орсгосон. 이제 그분이 돌아가신 죽기 바로 직전에 Тэр амьсгал хороохоос өмнө 마지막으로 하신 말씀. хамгийн сүүлийн удаа юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 다 이루었다. гүйцэлтлээ гэсэн. 다 이루었다. гүйцэлтлээ гэсэн. 자, 같이 해봅시다. За дагаад 시작. хэлээрэй. гүйцэлтлээ. Гойчилтлээ. 다시 시작. гүйцэлтлээ. Гойчилтлээ. 여기서 선창, 부창. 아멘. Оршуулгач 자, ярьсан. 시작. Оршуулгач ярьсны дараа яриарай. Араас нь яриарай гэнэ. гүйцэлтлээ. Гойчилтлээ. 무엇을 다 이루었죠? юу гүйцэлтсэн гэж. 우리 저를 다시 썼습니다. 그분이 오신 목적, Тэр ямар зорилгоор энд ирсэн бэ? 그 목적을 다 이루었단 말이에요. Тэр зорилгоо биелүүлсэн гэсэн. 아멘. 우리 모든 인간의 죄를 그분이 대신해서 우리를 죄에서 건져내는 거예요. Бид бүх хүмүүсийн гэм нүдлийг Есүс угааж бидний тэр гэм нүдлээс аварсан юм аа. 인간의 죄가 있었는데 бүх хүмүүс нүгэлтэй байсан. 예수님이 그 죄값을 갚았어요. Есүс тэр гэмийнхаа хөрсийг бүгдийг төлсөн гэсэн. 그러면 그 죄는 죽은 죄란 말이에요. Тэгвэл тэр нүгэл нь одоо өгсөн нүгэл болсон гэсэн. 형벌을 내릴 수 없는 죄. Тэр нүглийн төлөө цаашдаа шийтгэж чадахгүй болсон. 죽은 죄. Ухмайл орсон гэсэн. 제가 3만 원을 냈으면 죄가 끝났는데 Би тэр дараа 30 мянга төлсөн бол тэр шийдвэр зөрчлөө амархан арилгах байсан. 그걸 안 냈어요.
그때 왜 돌려고요? 여전히 죄가 살아있어요. Тэр зөрчлөө хэвээрээ байсан. 이제 마지막 40일 동안 면허 정지. Дараа нь 40 хоногийн турш эрхийг хацлаа гэсэн арга баримж авсан. 강제로 이제 집행이 된 거예요. 그 хэрэгжижсэн. 40일이 지났어요. 40 хоног өнгөрсөн. 그 죄도 끝난 거예요. 40 хоног өнгөрсний дараа тэр зөрчлөөс арилсан. 40일이라는 그 형벌을 딱 받으니까 죄가 끝나버린 거예요. 40 хоногийн турш тэр эрхийг эдлэхгүй байж байгаа өнгөрсөн учраас тэр зөрчилчихсэн байх болсон. 그 이후로는 그 죄 때문에 경찰서에서 다시는 연락이 오지 않았어요. Тэгээ бүх тэр яа шийдвэрлэлийг эдлсэн учраас тэр хэргийн төлөө цаашдаа тэр цагтаа над руу яриахаа болсон. 예수님이 여러분의 죄를 십자가에서 끝낸 그날 이후에 Есүс та бүхний гэмнүрлийг устгасан өдрөөс хойш 하나님은 여러분을 향해서 한 번도 죄인이라고 말한 적이 없습니다. Бурхан та нэг ч удаа зүйлсэй гэж хэлээгүй гэнэ. 여러분 성경을 보십시오. Библийг харахад 여러분 예수님이 다 이룬 그 날부터 Есүс гүйцэтгэлээ гэсэн тэр өдрөөс хойш 하나님은 성경이 여러분을 보고 의롭다, Библиэр Бурхан та бүхнийг хараад 거룩하다, ариун 온전하다, төгс 하늘에 오를 자다 тэнгэр рүү явах хүмүүс 이렇게 말씀하셨어요. тэгж байсан. 아멘. 여러분 어떤 게 사실일까요? За аль нь үнэн юм бэ? 내가 죄를 지었으니까 죄인일까요? Би нүрэл үлдсэн юм чи нүрэлтэй байж таарна. 아니면 내가 죄를 지었지만 나는 의인이야. Үгүй ээ би нүрэл үлдсэн мөртлөө би зөв төв. 어떤 게 맞죠? Аль нь үнэн вэ? 죄를 지었지만 여러분 죄를 지은 건 사실이에요. Та нарын нүрэл үлдсэн үнэн. 앞으로 죄를 지을 것도 사실이에요. Цаашдаа ч нүрэл үлдсэн үнэн. 그러나 여러분은 죄인이 아닙니다. Гэсэн ч та нар нүрэлтэй биш 그 байна. 모든 죄값을 예수님이 완전히 갚았기 때문에. Яг тэгвэл та нарын бүх гэмнүрлийн хөлсийг Есүс төлсөн учраас. 그래서 하나님은 그 예수님을 보시고 여러분을 의롭다고 말씀하십니다. Тэгээ Бурхан тэр Есүсийг хараад та бүхнийг нүрэлхөө гэж тогтоосон юм аа. 자, 오늘 에스겔서 말씀했죠. Өнөөдөр би Эзекиэл Библийн талаар ярьсан. 아버지가 신포도를 먹었어요. Аав тэр гашуун тарсыг уусан. 근데 아들의 이가 시래요. Харин хүүхдийн шүдэн мохин гэсэн. 그건 말이 안 돼요. Тэр чинь байж болохгүй. 이게 무슨 얘기냐? энэ чинь ямар учиртай гэвэл 여러분 내가 죄를 지었으니까 죄인이야. 이렇게 얘기해요. бид нар зөвхөн үлдсэн юм чинь нүрэлтэй гэж ярина. 그게 말이 안 되는 거예요. Тэр чинь байж болохгүй гэсэн. 죄를 지었으니까 죄인이죠. Нүгэл үлдсэн юм чинь нүрэлтэй байж таарах юм шүү. 그게 말이 안 돼요. Тэр чинь одоо байж болохгүй гэсэн. 왜? Яа 예수님이 죄값을 갚았기 때문에. Есүс бидний бүх гмийн хөлсийг төлсөн учраас. 그래서 여러분 어떻게 말해야 되냐면 Тэгээ бид нар юу ч хэлэхээстэй гэвэл 나는 죄는 지었지만 예수님이 죄를 갚았기 때문에 난 죄인이 아니야. 이렇게 말해야 돼요. миний нүгэл үлдсэн үнэн гэсэн гэвч Есүс миний бүх гмийн хөлсийг төлсөн учраас би нүгэлтэй биш байна. 아멘. 아멘. 어떤 사람은 예수를 믿지만 당신 예수 믿어요? 예수 믿어. Зарим нь Есүст итгэдэг. Тэр үнээс та Есүст итгэж байна уу гэж асуув. Мэдээж Есүст итгэж байгаа штэ гэж байна. 예수 믿으니까 교회 다니지. Есүст итгэж байгаа юм чи би сүрээ явж байгаа юм биш үү? 그러면 죄인인가요? Тэр хүн нүгэлтэй нүгэлгүй юу? 당연히 죄인이지. Нүгэлтэй. 아니 예수 믿는데 죄인이에요? Есүст итгэж байгаа мөртлөө нүгэлтэй гэж юу? 죄인이라니까. Тэгээ тэр хүн бас нүгэлтэй байж таа. 왜요? Яа 예수 믿어도 또 죄지잖아. нүгэл Есүст итгэсэн ч гэсэн нүгэл үлдээд байгаа үстэй. 그러면 그 죄는 예수님이 안 갚았나요? Тэгвэл тэр хүний нүглээ Есүс тэр хүний нүглийн хөлсийг төлөөгүй гэж юу? 갚았지. төлсөн. 그럼 죄가 없어야 되잖아요. Тэгвэл нүгэлгүй байх ёстой штэ. 아니야, 그냥 또 죄지잖아. Үгүй тэглээчсэн нүгэл үлдээд байгаа үстэй. 그게 말이 안 된다는 거예요. Энэ нь одоо байж болохгүй одоо буруу ойлгосон гэсэн. 여러분 예수를 믿는다면 Тэр та нар Есүст итгэсэн бол 죄가 없는 게 맞고, нүгэлгүй болох нь үнэн. 만약 예수를 안 믿는다면 Тэр Есүст итгээгүй бол 나 죄인이야. би нүгэлтэй 그게 맞겠죠. тэгж ярьж байгаа зөв. 이해갑니까? ойлгосон уу? 여러분 예수 믿습니까? Есүст итгэж байна уу? Есүст итгэдэггүй. 예수를 믿는다는 것은 그분이 하신 일을 믿는다는 거예요. Есүст итгэх гэдэг чинь Есүс ямар ажил хийсэн тэр хийсэн ажилд нь итгэх ёстой. 그분이 내 모든 죄값을 갚았다는 것을 믿는 게 예수를 믿는 거예요. Есүс миний бүх гмээрсийг төлсөн гэдэгт итгэж байгаа Есүст итгэж байгаа хэрэг юм аа. 우리 더 이상 죄인이 아닙니다. Бид нар нүгэлтэй биш. 예수님이 벌써 우리 죄값을 갚았기 때문에 Нэгэнд Есүс нэгэнд бидний бүх гмээрсийг төлсөн учраас 앞으로 여러분이
앞으로 죽을 때까지 지을 죄, 그 죄까지도 Та нар цаашдаа бас үхтэл өвөл бүх хэвлэлийн гэсэн Есүс цаад мэдэр шодлогдсон юм аа. 예수님이 완전히 그 죄값을 Есүс одоо бүрэн төгсөө бид нарын гэмнүлийн хөрсийг төлчихсөн. 그래서 예수님이 십자가에 가지고 다 이루었다 하시고 꼴까닥 돌아가신 거예요. Тэгэхээр Есүс цаад мэдэр шодлогдоод гүйцэтгэлээгээд тоноо бодлоо Есүсээ даатгаа гэсэн. 그걸 믿는 사람이 복된 겁니다. Тэр итгэж байгаа нь өрөөлтэй гэсэн юм аа. 믿는 사람은 죄인이라고 안 해요. 이тгэсэн хүн бол өөрийгөө хичээж нүгэлтэй гэж хэлж чадахгүй. 자, 여러분은 죄인일까요? 의인일까요? Та нар бол нүгэлтэй юм уу? Эсвэл нүгэлгүй юм уу? 누구의 아멘? 왜? 예, 그게 진실입니다. 왜 누굴고 гэж хэлэх нь үнэн юм аа. 아직도 난 죄인이야 한다면 그 사람은 거짓말을 하는 거예요. 그러면 одоо ч гэсэн өөрийгөө нүгэлтэй гэж бодоод байгаа нь одоо хотлол хоормаг юмд итгэж байгаа. 예수님을 무시하는 거예요. Есүсийг одоо үйл тоосолж байна гэсэн. 예수님을 실패했다고 막 조롱하는 거예요. Есүс хийсэн ажлыг амжилтахгүй гэж дорд үзэж байна гэсэн. 죄 있다고 하는 게 겸손한 말이 아니란 말이에요. Нүгэлтэй гэж хэлэх нь өөрийгөө даруу байна гэж хэлж байгаа хэрэг биш. 오히려 여러분이 내 죄는 다 사해졌습니다. 나는 이제 의롭습니다. 이렇게 말하는 게 하나님을 존경하는 거예요. Харин нүгэлгүй болсон би ариун болсон гэж бурханы өмнө гэрчлэх нь одоо бурханы өмнө зүйтэй юм аа. 아멘. 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 예. 오늘 첫날인데 또 길게 하면 내일 안 와. өнөөдөр анхны цаг учраас 이게 손치руулаад ирэх бол та нар маргааш ирэхгүй. 아, 저 목사님 말이 너무 많네. Тэр дандаа 손치руулж ирдэг 내일 안 와야지. маргааш ирэхгүй байя. 그럴까봐 오늘 마치겠습니다. Тэгж хэлэх үедээ гэж бодоод ирэх дуусгая. 감사하죠? талархтай нөө 네, 내일 뵙겠습니다. маргааш урьжаа. 기도하겠습니다. 자율사회 하나님 아버지 감사합니다. бурхан тандаа баярлалаа. 우리가 아담으로 말미암아 우린 죄인이 됐습니다. Адамаас бодлоод бид нар гинүгтэй болсон. 우리의 노력과 수고로 절대로 죄에서 벗어날 수 없는데 Бид нарыг хичээж тэгэлээр хичээж бид нар нүглээс салж чадахгүй байсан. 하나님 아들이신 예수님이 이 땅에 오셔서 Харин бурханы хүү Есүс Христос энэ дээр ирж 우리 대신 모든 죄값을 완벽하게 갚아주셨습니다. Есүс бид нарыг бүх гинүглийн хөрсийг бүрэн төгсөд төлсөн гэтлээ. 우리는 더 이상 죄인이 아닙니다. Одоо бол бид нар нүгэлтэй биш. 하나님 앞에 깨끗하고 거룩하고 온전한 사람들. Одоо бид нар бурханы өмнө цөөр ариун төгс орсон гэтлээ. 이제 저희 더 이상 자신을 죄인이라고 하지 않게 되길 바라고. Одооноос бид нар өөрийгөө хизээч дахиж одоо нүгэлтэй гэж хэлж болохгүй байхсаа гэж хүсэж. 하나님 앞에 당당히 나갈 수 있도록 은총을 베풀어 주. Бурханы нүр бадаа зэрэгтэй зогсхийн тулд та туслаа. 주께 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. Сандаа талархлыг өргөж байна. Есүс Христосийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.